Langgar lu ya, Pak. Surprise, motherfucker. Keluar tiba-tiba aja ya. Hah. It's what? It's so dangerous, guys. What? Surprise, motherfucker. All again. Aduh. Ini truk gede banget. Aduh. Ditelep semua jalan sama dia. Oh my god. Why? Ini yang bawa mobil mabok kali ya. Dari tadi. Ya mana bisa, Pak, lu ngejar mobil bus mobil bus panjang itu dengan kecepatan 60. Mana bisa, Pak? Tanggung itu mah. Wow, cacingan. Kaget gua. Ada cacingan di belakang. Miss. Alhamdulillah. Surprise, motherfucker. Astaga. Kenal lubang lagi gua, mamen. Yes. Wah. Wow. Yes. Yes. Nice, guys. Pak, kenapa Bapak terlalu ke tengah bawa mobilnya?